Poštovanje i dobrodošli na moj kanal Dnevnik jednog astrologa. Da vidimo šta su na to sve ove naše zvezdice spremile od mogućih događaja za danas. Dnevni podsjetnik za dobre vibracije. Petak, 25. april. Današnji Venerin dan će biti vrlo dinamičan i zanimljiv, jer će od aspekata između tranzitnih planeta da dominira aspekt konjunkcije. Danas na nebu imamo konjunkciju Venere i Saturna u ribama, dok će mesečak, dok bude bio u znaku riba, da ima konjunkciju i sa severnim čvorom, i sa Venerom i sa Saturnom, kao i sekstil sa Uranom iz bika. I posle toga prelazi u prazan hod. Od 9:30 ujutru, kada pređe u znak Ovna, imaće odmah konjunkciju sa Neptunom, kao i kasnije trigon sa Marsom iz Lava i sekstil sa Plutonom iz Vodolije, koji se i sami ponovno spajaju po drugi put sutra preko aspekta opozicije. Mesec konjunkcije Severni čvor na 27. stepenu riba je moćna energija jer pokreće sudbinska dešavanja u našem životu. Jer Severni čvor je sve ono što u ovom životu, to jest u ovom sada trenutku na našem životnom putu, treba da spoznamo i naučimo. I tako obezbedimo sebi dobru karmu za dalje. Sa ovom energijom sva naša čula su izuzetno aktivirana. Sve je mnogo intenzivnije od zvukova, boja i ukusa. I to za neke može da bude i pomalo zastrašujuće, jer shvataju da tek sad vide svet oko sebe, pa tako i ljude, u jednom potpuno novom drugačijem izdanju. Za mnoge, ova energija može da aktivira sećanja na prošle živote i snažnu prekogniciju, te zato obratite jako pažnju na snove. Mesec iz riba u sekstilu sa Uranom iz bika je naravno dobra vibracija. Mesec u ribama daje vrlo intuitivne koordinate našem životnom kompasu i nudi nam mogućnost da kroz mnogo dublje i intenzivnije uvide dođemo do nekih važnih životnih spoznaja. S druge strane, Uran u biku je harmonični spoj tradicije i nečeg novog. Svesnost da smo u isto vrijeme jedan mali deo jedne velike celine, to je društvo, ali da iako smo mali, naše postojanje je važno, jer zna se da kada i najmanji šraf se pokvari, zagarantovano će ceo mehanizam da prestane da radi. Ova energija nam pomaže da uskladimo kreativnost sa praktičnom stranom života, a isto tako daje nam mogućnost da se lakše pronađemo sa drugima na istim talasnim dužinama i tako održimo u balansu neke odnose koji su samo nama vrlo važni i bitni. Konjunkcija meseca i Saturna u ribama je dinamična energija. Mesec u ribama jeste nežan i romantičan, ali ipak njegovo osjećanje i emocije su vrlo duboke i ozbiljne. Saturn u ribama s druge strane predstavlja lep sklad discipline i kreativnosti. Udruženi pružaju nam energiju koja nam pomaže da ojačamo svoju emotivnu inteligenciju i tako postavimo granice i barijere oko sebe i tako ne samo da zaštitimo sebe, već i druge oko nas. Također, ova energija nam pruža mogućnost da materializujemo svoje snove, daje nam istrajnost protkanu izuzetnom maštom. Ali, isto tako, ovo je i teška energija, jer zbog njene dubine neki put nas odvuče u lavirint prošlosti i nostalgije, posebno kada su porodični i emotivni odnosi u pitanju. I tako može i da donese osjećanje, na primjer, tuge ili sete, pa i na sreću prolazne melanholije. Mesec u konjunkciji sa Venerom u ribama je divna energija. Ona je slična praznom umetničkom platnu koje samo čeka da bude ispunjeno predivnim bojama. I tu je da nam pomogne da obogatimo svoj život sa iskrenim i ispravnim emocijama i osjećanjima. Naravno da će da probudi i empatiju, pa ćemo osjećati tuđe energije mnogo jače nego inače, što za neke može da bude blagoslov, jer će lakše da razumeju svoje sagovornike,
i tako i lakše i brže da se sporazumeju sa njima. A za neke će to biti čak i mučenje, jer neće znati šta da rade sa svom tom energijom oko i unutar sebe. Naravno da ova vibracija se najviše fokusira na dovođenju u red situacije u domu i u privatnom životu i može da nas odvede, to jest dovede u situacije u kojima napokon rešavamo neke prepreke i probleme i obnavljamo harmoniju u tom delu svog života. Kada mesec pređe u znak Ovna, ta 2 dana će biti vrlo dinamična, pa i dosta strastvena. Bude se volja, snaga, ambicija, hrabrost i inicijativa. Mnogo burnije reagujemo na događaje oko nas. Više smo fokusirani da po bilo koju cenu ostvarimo željene ciljeve. Ne plašimo se da rizikujemo. Misli i reakcije su brzoplete i impulsivne. Emocije su strastvene. Osjećanja su direktne i otvorene. Vidno izostaje strpljenje, pa tako postoji mogućnosti potencijalnih povreda, kako verbalnih tokom neke rasprave, tako fizičkih. Komunikacija je vrlo direktna, čak povremeno i malo gruba, ali je podržana dobrim namerama i iskrenošću. Za ova 2 dana, češće nego obično, nam se na životnom putu pojavljuju prepreke, ali sada ne izostaje hrabrosti i da se one odmah i sad reše i prevaziđu. Takođe, donosi susrete sa osobama koje nose radna odela i uniforme. Mesec konjunkcija Neptun u Ovnu je izuzetno jaka, ali i suptilna vibracija. Ona nas budi, pokreće, usmerava da lagano koristimo i svoju kreativnost i svoju borbenost podjednako. I tako nam pomaže da ostvarimo željene ciljeve. Neptunova energija omekšava oštar i usijan temperament meseca iz Ovna, pa tako Ovnova hrabrost je sada umotana u pozitivnu maglu, jer ga Neptun u suštini usporava i uči kako da na jednostavniji, tj. nežniji način prvo oslušne svoju intuiciju, pa onda da lagano odredi način funkcionisanja, pa tek onda da dela u željenom pravcu. Naravno da ova energija budi vrlo dinamičnu kreativnost i želju za dokazivanjem, isticanjem, pa i stvaranjem, tako da je dobra ne samo za organizaciju porodičnog i privatnog života, već i za definisanje ispravnih ciljeva i puteva koji će doneti uspeh na poslu i sa karijerom. Trigon meseca iz Ovna sa Marsom iz Lava je vibracija vatrene stihije. Mesec u Ovnu je strastven i spontan i vrlo dinamičan i ambiciozan. Ima ogromnu želju za životom i novim počecima i u tome itekako može da ga podrži temperamentna i harizmatična energija Marsa u Lavu, koji će svemu ovome da doda i malo drame i reflektora, jer on ipak ima još veću želju od meseca iz Ovna da bude primećen, pohvaljen i da mu se dive za njegove uspehe. Ovo je energija vođe, ispravnih načela. Ovo je energija harizme i entuzijazma. Sama motivacija je ključ ovog aspekta. Donosi samostalnost i nezavisnost. To jest, pomaže nam da shvatimo da neke prepreke i probleme itekako možemo i sami da rešimo, bez da zavisimo od tuđe pomoći. I da će drugi samo da budu tu da nam budu strastveni vetar u leđa i da nas bodre i podržavaju na našem putu dok sami ostvarujemo svoje željene ciljeve. Sekstil meseca iz Ovna sa Plutonom iz Vodolije je energija koja pruža mogućnost nadograđivanja emotivne inteligencije koja će biti osnova za nadogradnju duhovne strane života. I to na jedan vrlo dinamičan i originalan način. Pluton u Vodoliji je tu da ruši stare dotrajale strukture, najčešće pogrešne, i to načina razmišljanja i ponašanja, i donosi na naš životni put puno izazova, u želji da nas ojača i podsjeti da smo dovoljno snažni i da treba da verujemo sebi i svojim sposobnostima. Mesec u Ovnu je tako ponašanje Plutona melem na ranu, jer njemu samo treba mali znak i on će to isto tako da krene da radi. Ali ne onako glavom kroz zid, kako on to obično ume,
već na jedan malo organizovaniji, to jest strpljiviji način. I tako, Mesec i Pluton mogu da nam pomognu da transformišemo sve stare obrasce ponašanja i pomognu nam da izgradimo nove. Konjunkcija Venere i Saturna na 26. stepenu Riba i to po 3. put. Prvi put ova konjunkcija se desila 19. januara. Drugi put 7. aprila, dok je Venera bila u svom retrogradnom hodu. Sada, ovog puta, ono što smo naučili tokom Venerinog retrogradnog hoda stupa na snagu. Venera sada polaže test kod Saturna, posebno kada je privatan život u pitanju. Sa ovom konjunkcijom sada, Saturn testira egzaltiranu Veneru šta je naučila tokom njenog retrogradnog hoda. Da li je još uvek samo jednostavno zaljubljena u ljubav i ne obraća pažnju na realnost, ili je pak naučila da uskladi realnost sa svojim idealima. Ova konjunkcija može da bude mač sa dve oštrice, jer Venera u prvom slučaju možda ipak nije naučila ništa i dalje se drži iluzija kada je ljubav u pitanju i čeka princa na belom konju, pa će tako Saturn da je obori i zabrani da ima sreću u ljubavi. Pa eto tako, za neke, nažalost, moguće su zahlađenja u emotivnim odnosima koji mogu da dovedu i u situaciju fizičkog razdvajanja, a u nekim slučajevima može da donese i raskide pa i razvode. Pak, u drugom slučaju, Venera je naučila da ako voli nekoga, mora da ga voli sa njegovim manama, ne samo sa njegovim vrlinama, i da ne sme da pokušava da promeni tu osobu i uklopi je u svoje fantazije. I tada će Saturn da je nagradi i omogućiti joj da tu svoju ljubav i ovekoveči i da ta ljubav traje do kraja života. Pa tako, za nekog u narednom periodu, eto izjave ljubavi ili veritba ili pak venčanje. Sada da vidimo šta nam ova energija danas donosi na naš životni put. Ovan. Možda ćete se osjećati emotivnije. Vaše emocije i osjećanja će biti vrlo vidljiva. Pokušajte da stvari ne shvatate previše ozbiljno. Vaše raspoloženje će biti veoma promenljivo. Takođe, možete odlučiti da promenite nešto u svom izgledu. Isto tako, zbog svoje subjektivnosti bi mogli drugima da delujete nepouzdano i izbirljivo. Bik. Danas možete biti kao sunđer koji upija i pozitivne i negativne vibracije i energije iz okoline. Naglašena intuicija, vrlo zanimljivi snovi koji mogu da budu i prekognitivni. Deja vu i karmički događaji su sigurni. Samo obratite pažnju da zbog povećanih emocija se ne zatvorite u sebe usled potencijalnog razočarenja i podržite utehu u iću i piću. Blizanci. Naglašena potreba za druženjem, razgovorima sa prijateljima, a za neke je moguće da će na jednom neko prijateljstvo prerasti u lepu simpatiju. Imaćete želju da budete aktivniji na društvenim mrežama. Obratite pažnju da subjektivni, to jest emotivni stav prema nekim vašim idejama i ciljevima ne naruši prijateljske odnose, jer ipak i drugi imaju pravo na svoje mišljenje. Rak. Danas šta god da budete uradili na radnom mestu će biti primećeno, pa zato obratite pažnju šta kažete i šta radite. Za neke to može da bude odličan trenutak za pozitivan razgovor o, na primjer, zaposlenju ili napredovanju na radnom mestu. Ali, iako želite da budete vođa tima, ipak zastanite i saslušajte ideje svojih kolega, jer u suprotnom posao neće biti na vreme završen. Lav. Danas, više nego obično, ćete čeznuti za slobodom i avanturom. Moguće je i da ćete početi da planirate neko putovanje ili kampovanje, neki odmor, a u tome vam mogu pomoći čak i sami stranci. Za neke je dobar period za učenje i polaganje ispita, upis na neki kurs ili višu školu. Puno razgovora o veri, nauci, moralu, politici, zakonu, koji mogu da promene dosta vaš životni stav prema životu.
Devica. Sve što se bude dešavalo oko vas ćete osjećati intenzivnije u toku današnjeg dana. Svaka osoba ili situacija će nesvesno u vama da donese nervozu, pa možda čak i malo straha. Naglašen uticaj podzemnih voda mogu da utiču na loš san. Razgovori oko neke nekretnine ili nekog duga ili pak kredita ili možda pozajmice će vas dosta iscrpeti, pa tako malo i iznervirati. Vaga. Tokom dana bit će fokus ili na lepšu jaču polovinu ili pak njen izostanak iz vašeg života. Smenjivaće se razna osjećanja od želje za samostalnošću do velike tuge zbog usamljenosti. Za neke pak će fokus da bude na pitanjima vezanim za mesto boravka ili pak planiranjem relokacije, koja čak može da obuhvata i novi život u inostranstvu. Škorpija. Velika je verovatnoća da ćete pokušati da zaobiđete neke potencijalne emotivne nesuglasice sa dragim ljudima tako što ćete se zatrpati sa poslom. Pripazite se da ne odete u ekstrem i odbijete od sebe druge time što previše dajete sebe, jer će im to delovati kao da izigravate mučenika, što uopšte nije tačno. Isto tako, obratite pažnju na svoje zdravlje danas za svaki slučaj. Strelac. Fokus danas će biti usmjeren na sve one lepe i kreativne stvari u životu. Imaćete želju da se okrupnite ljubavlju, muzikom, prijateljima, dragim osobama. Pozivi na romantičan izlazak, razgovor sa lepšom jačom polovinom oko proširenja porodice. Ali, ne zaboravite i na ono malo monotone obaveze koje imate u životu. Održite balans između odgovornosti i zabave. Jarac. Danas će porodice i ukućani imati velikog uticaja na vas, bilo dobrog, bilo lošeg, pa će tako vaš dom biti ili sigurna luka gdje ćete odmarati i puniti baterije, ili pak posljednje mesto gdje bi želeli da budete. Također, mogući su događaji koji će direktno i neočekivano da utiču na vašu zonu privatnosti i komfora, pa tako i na vaš osjećaj sigurnosti i stabilnosti u životu. Vodolija. Danas ćete biti mnogo više od uobičajenog pod uticajem emocija ljudi iz vaše okoline. Ali u isto vrijeme bit će vam lakše kroz razgovor i da podelite svoje osjećanja sa drugima. Imaćete veliku potrebu za tim razgovorom, pa zato neki put i usporite i saslušajte i čujte i drugu stranu. Za neke neočekivan poziv ili na neki kraći put ili pak poziv u gosti. Ribe. Možda ćete se osjećati nesigurno u vezi svojih ličnih vrednosti. Možda ćete biti više fokusirani na finansije, bilo u pozitivnom smislu, znači štednja, bilo u negativnom smislu, znači potencijalni trošak. Također, danas vaš apetit bi mogao da bude doveden pod znak pitanja, jer ćete biti pod utjecajem emocije i osjećanja, te zato obratite pažnju na ishranu. I pred kraj, mudra izreka za današnji dan. Istina je kao lav. Ne treba da je braniš. Samo je pusti, a ona će braniti samo sebe. Sveti Augustin. Do sutra i ponovnog slušanja. Puno sreće i puno dobrih vibracija. Želim vam vaš astrolog Nevenka Blažek.